Шукардиве пакјавалин дикутне, дикена термини бијанди ки Македонија радио телевизија, шуерке раја о емисија панле баши о Рамазане скоро пости, со акава бершки керопе као састосунал баши са муслиманија. Мансар Мисафири секана о старти таро акава Рамазане скоро пости си о рајо ефенди магистар Али Берат, тари амди паши на џамија таро шуто резари, коте суга керали алафи побутер панле баши Рамазане скоро пости, нума тај барши јавер активности, а сартај опрописија панле башакава баро масек машкаро муслимајна. Шугараланко студио ре хоџа будма ги милост секана кога карајту авеа дуриско акаватам тешетева кере побутер. Шукарале не мовен састечали покана ем со увек дена сагија ачал очувствија евернико ненгере ко цело сунне. Ајте подсетинамен ке рај си не побутер терси нума секова масек шурер кере далеа со џанди петаро Рамазане скоро пости ема кава масек кога шурер керела о датуми алес кере конем кога џавола џо Рамазан бајрам. На англе кера захвала ко Аллахи азza wa jal со Аллахи омогучињаменге кога да дром те почастинеламен најмангле моментенцаре, најмангле дивесенцаре, мракенцар таро масек ко Рамазан. О масек Рамазани офтало јек таро величенствена масекија ко дини ислам. Овна необично масек саро кола масек. Овна не масек кова со некола дефиниранале масекачал бокали бежет на. Напротив, офтало масекачал духовно џангави бе, офтало масекоте овернико овела постабилно ем појасна контактија коти силе пере Аллахеа азza wa jal. О масек Рамазани авела менге која дава моменти не сар откако сарѓа прашина маре имане и ака најтало моментите права о џамија амаре калбескери зате кувел и светлос има нескери е кура нескери тешај то светлинел некола темна страница која со преку цело беш сјамсне ко немарност према ко Аллахи азza wa jal. Карактеристично кале масек коске ко масек Рамазани и тало два со о муслимања пропишимо и тало јек ибадети која е тало облигатна дужност на реку и мосар фарзи, стрикно каква масека, два е тало о уручи, о пости, а јар со Аллах азza wa jal ко Куран адемушан кава керел ја ејухеллезина амену кутибе алейкумус сијам кема кутибе алеллезина мин кабликум леаллекум теттекун. Ејтумен со пакјана препоручимо и тумен ги уручи сар со сне препоручимо и манушен ги англитуменде за да те овен богобојасно. А кова куранско ајети доволно вакерела менге ем си кавеламен пред се о уручи овна не традиција. Офтало ибадети. Со значи нела два ибадети, офтало блискост е Аллахеа азza wa jal. Тоест, о Рамазани ни керела печал навика, нити јачал диета, нити дека сар не постинена па меда постинава, ко прво тан офтало ибадети, одолеа мангаате дореса е Аллахескоро задоволство. Дојдо тараква куранско ети халјоваја дека институција сар пости ов на не нешто те вакера новотарија такра ко муслимања, тој со Аллах азza wa jal каква куранско ајети си кавеламе не пенела дека ов сар ибадети тало препоручимосне манушенге англи аменде и исто аѓар и главно цел акале уруческери тало те шај каква масек о верникот е џивдинел џивди пе меле конгоро, нити хано, нити пиена, е монтале сар автоматија, колајтале ки служба е Аллахеске азza wa jal. Кога сјам више акарига, и клола логично јек пучиве, а два и тало, соски тало Рамазани посебно. Соски тало е муслиманенге о масек Рамазани посебно. Нормал, каква масек де сињовена доста важна буќа е муслиманенге, вопшто таро време Мухамед деско алисам пасаджи кој јомул кијаме кавел,
Јектаро најзначајна бука со десингјовела која масе кем тало доста баромашка раменде и тало адва со која масе ко бијависало Курани аде мушан. Која масе кија дија барират која со викиналем ко Курани спомнигала и ратаро лелетул кадр пошминела те објавингјовел о Курани аде мушан. Соски тало важно Курани која маро дживдибе. Ако Рамазани тало баро себе пјачали објава е Куранескери. Ако Рамазани тало баро себе пјан лести си рат лелетул кадр, а ојтали бари себе пи дека пошмињато бејно по Курани аде мушан, о најбаро ме леко со спомнињовела ко Курани тало Джебрил алиселам, по најбаро и тало себе пи со ангја и објава таро Аллах ко Мухамед алиселам, по Мухамед алиселам и тало најмангло пекамбери себе пи динду и леске олило Курани аде мушан, е макари ги крола менге пучиве. Мангјали бариб, мангјали почит, а двајтало тери почит которо Курани. Тоест иранетут кој Аллахеско ролил, кова со објавињале сар упута е цело не сумналеске, те објаснил со и леске шукар, со и тало леске билач. И од леске акарига јектар одлика кале масек Рамазанескоро и тало баша два со каква масек објавнела пе о Курани аде мушан. Сар почас према о умети, према о муслимања, Аллах Аззаваџел за те олеснинеле муслиманенге, каква масек о Аллах Аззаваџел пандела е шејтанен, пандело джехнеми емправела о удара е дженетескер. Сос каква десингјовела, а ква десингјовела се бепи ачали активност е муслиманенгере кои бадети Аллахески Аззаваџел. И приметинаја каква периоди кога верникја целосно дадинена пеко Аллах Аззаваџел, о Аллах тари љубов према перестворенија, дури природна законија менинена. Калат некобор примери. Приметинен оква су потребинели цигар. Ов вантаро Рамазани, онашти ти издужнели ек сати бизотенат харил цигар. Но и клоло пучиве акарик, кој тало адвале су и керелале. Те натарели цигара, дешупан дешов сатија, окоја су потребинела хапија, ов постинела, ни сави дукна осетна, а приметинен која два моменти која керена не саро ифтари со сучингјовела, прво со джала ки цигар. Не сар прекини ја која два моменти однос машкар пестен поро Аллах. А која и тало само пандајек аргументи кога амен сар верникја целосно да динамен која Аллах Аззаваџел о Аллахи да локарела, амаро дживдипе, а два најшукар приметинале ко масе ко Рамазани. И одлика кале масек Рамазанескори тало кога веламен ги прво таро Рамазани, о Аллах Аззаваџел дикела ко верникија. А кој тало бут важно. Ка со Аллахи дикела дикибе рахметескоро, дикибе манги паскоро, а дале мануше азапи никад настарелале. А два значинела два мануштало таростановнике е дженетескер. Ама те анамари ситуација, о Аллах те дикела на менде, а мен мора целосно те одадинаме ко Аллахи Аззаваџел. Мора не сар те привлечина е Аллахескоро поглед према мен, а два овела кога целосно најнормално кога одадиме ко Аллахи Аззаваџел. Вакрам ги побутер баш о вредностијата вакава баро масек. Кога тано бари па со шај те сикавено около себе со тане ко торкове нестар таро џамија дека баро нумеро таро побутер мануша се со визит керене џамија ко са Аллах храме ако те со керла пелафе баши о дазиви турало о Аллах. Кога тано вредностите шете бараропе и кима нескоро џамија. Најнормално. Царсова кергјам таро бари пекале масеко скоро и тало муслимања те постине на ква масек. Еми награда еуруческири постескири и тали бари ко Аллахи Аззаваџел. Јектаро бари пе еуруческоро ти кера ква масек ва кергјам и главно цел тало сарсо буџенева кнаве мена поснав на мударѓум, мена сум грешно, на неа дие и цел. И цел тало зада това богобојазна.
за да те осетина и мука околека со нане, за да те осетина о пари по колеске каски тало најбари потребно помош тарамари страна. Ја двај тало таква луко кога о муслимани овосен со постинела, овколдинел, овдела садака, овтало примерно копоро поведение. Емсу и најважно, офи уручја си кавела ек мангипе. Аква тало ек најбари метода те раширингевел о мангипе машкаруманужа. Ко те ракајадава, ко лафе пекамберескоро алиселям. Дживдинаја, кој е турбулентно општество, нервозно време, којто може бут лесно холјанена, дествуинена, ама дикен уручи со си кавела ема ако некој увреди нелату мен или нападне нелату мен, додека постинена, мајранен леске, бакер ме постинава. Најшукар метода и тало те на кој ки белјаја. Ке вер страна уручи и тарлескере вредности и тале си кавела мен те запазина ке мари чипсе да не уручи само цитибе таро хаибе пииб. Леско пекамбер сам какрел кој додека постинела на мукела пере чуче муабетија, чуче лафија, те джанел на неле потреба која Аллах и те постинел. И од Олеске, акава уручи ле и силе бари награда која Аллах азza wa jal. Олеско Аллах азza wa jal кава керел, секоја јек бути со керел ек вернико тало ача леске, ама на уручи тало ачал манги. Ме посебно леске наградинава и ме посебно леске ко дженети чивава. Соски тала ква бут важно са рибадети. Секоја е кибадети тева кера намази. Шај мануште кълдинел, аман то вели римомонети. Кълдинава, манушај саште дикенон дека ке месим шукар вернику. Шај да мануште дел садака зекјатите шунгел, акова дик машала правде васте скоро дела керел. Ама нигде на неаме не дик ме постинава. Туку аз сам коркури шај те ха, шај те пие. Кој тало два со натеринела тут ни те ха, ни те пие. А карик тало два искрено иман, искрено верба со си е верниконе премо Аллах азza wa jal. Емо долеске а карик го Аллах пенела о пости тало ачалманге и ме посебно леске наградинава. Исто агар соске требела те постина, офтало бари награда која Аллах азza wa jal доволно кога пекамбере сама керла јек мануш кога посна јек диве. Се бе пјачала два јек диве, о Аллах и лескоро муј дујра керела таре джехнемескери јак ефтавардеш беш. Дикен со десингјовела ковакти е Муса скоро алиселам. Туме бушу карджанено Аллах азza wa jal Муса керге Аллафи. Ва келлем Аллах Муса теклим. Ема Аллах керге Аллафи Муса. Кадија ситуација не саре Муса астаргјаля да во бразено сем га крело Аллах. Некаске дозволингјани беа вереске те кере лафи сарсоме туја керава. Кадија ситуација Аллах га креле Мусаске о Муса. Палтуте кавело умете Мухамедескоро алиселам. Коласо ки керен Рамазани, ка постинен Рамазани, ем ленгере мујакоен сар жуткаста. Ем вакела ко моменти ифтарескоро кога аджи керена, а кана меем ту кера лафи машкарманде ем ту тефтавардеш пердиси, ама ко вакти ифтаре скоро додека у муслимања каджи керено ифтари, а дија дова со ка керен машкарманде ем ленде пердадане ем со готеро ден мандар мео ленге кадав. Јакова е тала два обари пеми важност соске о муслимани требела те постинел. Исто агар ко дженету Аллах азza wa jal посебно е дженети своринја специјална чалакала со ка постинен. И од леско пекамер сам какел ко дженети си е ку удар, која со викнапе бабу рејан. Удар дженети е рејанескор. Која ква дженети какоен стрикно окола која со постинге, тоест и керге уручи омасе ко Рамазан. О прописија панова шака джанава дека побутер фори ко тире лайф емисија да и сека на сен активно ко социјална мрежа храмонија побутера савке мисле муслиманска мисле, исламска мисле кој со доста мануша и керенален о прописија рамазанески миси уладе не саве мануша саве со шај тове те постине не саве на ем кола
Коте манушнашти те постину кокула котор само тарокава Рамазан. Одлично, буш ужо прашање поставинген. Кога се виша карига кана коуручи за познингјамаме ни вредност лескер дека требела те постина, а кава уручи, а кава пости силе лескере прописија. На англетар лескере прописија и клода мен ги опучиве каски тало должност те постинел, а кава масек Рамазан. На англе облигатно должност и сите постинел муслимани. Ако на не муслимани, леске наперела те постина. Аква и та логика. Дуито, облигатна должност и сите постинел пунолетно мануш. Кога со кувга ко пубертет. Штом кувела ко пубертет, леске овела фарс облигатно должност, кога со мора те постине. Исто агар, облигатно должност и си те постинел окоа мануш ковајтало психофизичко састо. Значи, спротивност, ако нанелја два састипе, ов тало слодимо таро уручи. Исто агар, облигатно должност и сите постинел коле мануше, кова со и силе тевакера здравствено способност. Тоест, акарига однесинелапе манушко пуреберша, јако старост кова со астарѓа изнемоштеност, ќе деа ситуација, акла мануша и тале ослободиме те на постинен. Најнормално за да амаро уручи товел валидно, ле и силер кјанија, значи составна делија, емов заснилапе ко дуј буке. А два и тало прво бути мора те керел ниети. Бизо ниети на неамен уручи. Со днеснилапе акарига ко ниети, акариги си амен прописи. О прописе ниете скоро и тало агар со секоа диве мора амен те кера посебно ниети. Саро вело ниети. Дали мора о ниети мети изговори навчи бјаја или пак де синговела актуално пучива бути си засуклюм на уштингјум косифири дали шајте посна вилина. Дикен. О ниети тало и само намера срцевскери. Кога два моменти туку ачивјанту тесове, ту суклјан ниете меку уштавко сифир. Достисало аларми на шунгјан, засуклјан, бизо се кираци. Тути ситу туручи. Се и само намера, тај саме ка поснав, ако е тало ниети. Кога и тало проблеми о ниети? Проблеми о ниети тало ако чивавам антесовим ко дујго гјасу. Абе те постинав тај са, ма те постинав. А науштингим ко сифири, тогаш адавадиве на нема нуручи. Аква и тало со однеслапе трујал о ниети. А вер, ситуација и си амен, дуито шарти, и тало отргнибе, таро хаибе, пиибе, еминтимен однос, таро сабаhi джико акшам. Што значи не ладва? Овернико, значи, штом шунело е зани сабескоро, која два моменти настапинело и забрана, таро хаибе, пиибе, интимен однос, саджико акшамско намаз. Со де синго вела кога омуезини викинело акшамско езани, тогаш дозволимо аменге теха те пија ем слободно шај те приближи напо мануш ко поро никјахи. Ем садва джи ко сифири. Кога сјам више акарига вакала еркјанија, акарига и си некола тикне сар под прашања со најчесто овен. Кога сјам више акарига циди бетаро хаибе пииб, де сингевела буте джененге, ненамерно те халте пиел. Бистериндо, дали аква пагляле скоро пости? На. Аква на пагелале скоро пости. Саджи коте намерно на хала ем на пиел. А вер ситуацији си амен, тоа крама нуша употребинена капке акенге, капке конак, и де сингјовела, и само капка те ресел джико крло. Дали ке кеја ситуација која пагло пости? На. О шарти тало те кувел таромуј. Пошто на кувела таромуј, и ако не намерно, кувела значи таријак или тарокана дија капка, то пости и тало тама. А кари ги клоло опучве трали инекција некола мануша, тоа кера и силен потреба те приминен инекција, те приминен вакцина, и инекција на не те пагеле скоро ручи, освен
ако со намера лела не сави инекција, со цел ко те каза цврстине лескоро тело, тест прехранбено продукти ке некоја тел, ке деа ситуација ка пагел лескоро уручи. Освен адава, со џанаја кола итале више о прописија уруческере, мора да това свесни си буќа кола со пагена менге опости. Со итало два со пагела менге опости, прво со пагела менге опости, мануш кога крела отпадништво, таро ислами. Кога два моменти ов коте пенела наме више прекини на тоа муслимани, леске више са о прописија на важинен. Дури да леске на не джезите парунупе ко муслиманска гробија. Сарсо на нелеске джаизите наслединел обарвалипе перед да дескоро перед јакро, кога два моменти кога променинела перивер. По наодорига, а два со пагела оуручи и тало о месечен циклус ки джувли, мисто а два о периоди пало пороѓе. А ква хали е джувлякоро, о Итали ослободиме те на постинел. Шукарта лакарига те на доврзинаамен, ема кла Итали актуелно теме, десингјо вена те вакера джувли о периоди на мензис, највише те вакера трајнела джико деждиве. Десингјо вела ко некола джувля трајнела преку деждиве, тај дешупанждиве, биждиве, а кала джувля сарка поступинен. Дали ка постинен или на. Значи, карига тало кердо дебата машкари и исламску улема, погото ко Ханефија, кава керен, а кој джанела поро периоди, те вакера деждиве трајнела саадава, емпало а два деждиве трајнела, менингјовела и боја, ќе деа ситуација ој слободно шај те постинел. Се два рачнапе исти ада, а деа Итали болест, која со која два хали најнормално ка постинел. Некој шајта крел, па дали ја каре го ислами керла дискриминација джувлја кога пенела додека и која два хали те на постинел? На. А два Итало поможи бе джувлја. И која ситуација? И джувли кога Итало ка два хали, ој телесно Итали слабо. За да опости мате керела панда послабо, јодолеске таро рахмети Аллескро, тари милос Аллескер јазаводжел, а карига е джувляке оправдинела адала диве тена постинел, то е спало Рамазани тешај о иста дија те надокнадина. Јектари практика со требела те керено муслимања и тало те керено сифири. Туштен ко сифири, а два и тало вакти ко те керела пе ниети. А две буџене, нели, абе кибутисјум, ачка хав порано ко дешудуј којек те шај те науштав. А два и тало грешка. Се дикен со акергео пейкамбери алиселам. Уаллахи емо мелекја не на салавату прадламануша со уштена ко сифири. Со значи не ладава. А дија фамилију кога уштела ко сифири, Уаллахи о мелекја родена ленге опрост. Емо Аллах ленгери дова керела кабул. Овела, кја вер ситуација пейкамбери сам ка керел, емо сифиско хајбе тало берекетлимо. О берекети ко кер хулела баш ко вакте сифиреско. Со значи не ладо. А два значна науштаа ко сифири не саро берекети да керале товел поспоро ко амаро кер. Таро авер адапија, тербие со требела тојламен ко Рамазани и тала два те сигјарао ифтарите кер. Значи англало вакти ифтареско требела, то постајмоторо ифтари. Валај аззаваџел тогаш чалыми керела евер никонензар ко переме лека кладик, англал мере роби си хајбе пи бо на хана додека на дозволинавален. Емсу и најважно. Која два моменти овернико користинела и приликата крел дова ко Аллај аззаваџел се и дова е поста ческирна и рингјовел или амен со вакви исполнување на желби. Еква и талакова периоди. На неисполнување желби 31 декември одорига ко дешуду или ретрета верабук. Исполнување на желби тало ко вакти ифтаре скоро, ко ноке намаз пало дешуду и осад. Исто Герман Гатава кера, таро е депија, тари тербија со требела тојламе каква масек Рамазани, осен сосјам редовно ко панч вактија намази, требела тоа редовно ке теравија кере намази.
кога со аква намази стрикно кылдинела пе комасек Рамазани, ем те практикуина имаме те кылна джико крај. Сова керига пейгамбери алислам, кој кылдинела имаме джико крај, о Аллах и пишинела леске сар цело рате си некој бадет. Акна рано намази и мислинава абсурд ковел, ти кловел пе ко вто или ко штаре кјатија, бадјава те бешел некој авријал, а те на кориснел те перел ки сежда ко Аллах Аззаваџел. А кари ги исто мангава те напоминав некола меселе, кола итале доста актуелно. Јектара дала месели тало со керело која мануш која со астаргјалио чадибе додека постинел. Магата кера во кво чадибе со авела коркори песар на пагело уручи. Освен ако веа ту се бепи, чивеа тереваста, предизвикујне, ќе деа ситуација пагеа пост. А версо поставингјуела и ситуација десингјуела мануш додека со вела улоджуну плие, на уштингјако си фир. И кога уштела више сабајул, дали која дава хали ќе деа ситуација лескоро поститало тамам, вакава кера лескоро поститало тамам, кога ка уштел, лела песке поро гусули, продужинела пере посте. Макарига која сам више опостибе пуренгор, окламануша со итале бут пуре, окламануша со исилен јако физичко бути изложиме ко баре кама, ко умор, ќе деа ситуацијон тале ослободиме таропости, он платинена фидија, со значинела два нахранинена тријанда постачен, два овела леске исплата, ачал лескоро уруч. Исто агар мангата крачал и джувли која со дојнелем довогенде со Итали, дали шајте постинел или на, шајте постине на кла джувля, освен ако доен какоро тут тевакера о интезите сманингјовела, ќе деа ситуација ка пагел, мокаја джувли со Итали пари, ако и си штетачала коро састебем бескоро ковоги, ќе деа ситуација дозволимо мате постинел ка надокнадинел Аллах диве пало Рамазан. Акла Италија гертаро основна буќа со требела теџана Па на некој минута чуваме со керена стар активности ектари јамди паши на џамија, џанава дека активност секоја берш дису овола која да ватана, сари о подготовки сар хазир керела пе со планирала па како рамазанско пости. Мора тоа керав дека и шутки Итали различито кома секој Рамазани, баро елан, мера која сарко терне, сарко попуре, аджикерела пе аквамасек Рамазани, доста пралатари Европа, он спреминена пе одморија дури теленте на кајно палуне диве сара ке Рамазанескере ки шутка, сепак и сек посебна атмосфера. Амен тарамаре активности Итало, агјар со акала прала со наштите постон бична перифидија, амен ни цело Скопје, делинаја ифтарија, која длатана кај со иси најпотребно. Освен на два со кераја, амен ки џамија и си амен активитети таро џувљано џемати, кот Итале доста активно, тарленгере активности Итале, агјар со англало байрамион којравен баро број, таро јетимија, бизо родителја со Итале, касо и си потреба, керена акција тура керен максимен, исто агјар организирана пе, агјар со каделинен байрамска пакетија, мислинава дека адва ковел ачало првачиња ко браќа Рамиски градинка ковел, нажна сартале со финансите шајко 26, али мислина два тикно проблеми тало ленге, ка завршине на давада и најнормално ка делина два ки џамија, агјар зада те кера чачипаске те осетингјовел јек рамазанско байрамско атмосфера. Овса сто сусен котор таре бутисите ке релафја ми семе довока тријада да кикеа, коте со довока дозволено ми ги отанете, шете мука посто баша ка Рамазан Масека, мари екипа ка слединел ко континуитетем ка на кела мари камераки јамди паши на џамија, па ка директор тан тика и атмосфера сари која да вадел. Иншаллах.